Europejscy hodowcy bydła mlecznego potrzebują więcej, lepszej jakości paszy produkowanej na własnej ziemi. Dlatego Barenbroek opracował technologię NutriFiber. Pod koniec ubiegłego wieku eksperci zajmujący się żywieniem bydła zauważyli, że krowy cierpiały na problemy zdrowotne spowodowane zbyt niską zawartością strawnego włókna w pożywieniu. Na podstawie wieloletnich badań opracowano rozwiązanie. Nowy rodzaj miękkolistnej kostrzewy trzcinowej, która zawiera strawne włókno oraz wiele wartości odżywczych pozytywnie wpływających na zdrowie krów i zwiększających produkcję mleka. Ja, wat maakt NutriFiber uniek? Allereerst is het natuurlijk zo dat wij de componenten die in NutriFiber hebben ontwikkeld via eigen onderzoek. Jarenlang onderzoek hebben we daaraan besteed. Dus dat is niet iets wat je zomaar even van de plank pakt. Daar moet je heel veel energie in steken. Vervolgens hebben wij de juiste componenten op een manier bij elkaar gebracht dat ze ook in het mengsel doen wat ze moeten doen. Namelijk een goede voederwaarde geven aan het dier. Zowel voor wat betreft de energie, maar ook voor wat betreft de structuur. Zodat ze optimaal kunnen presteren. Goede melkproductie geven, maar ook vooral gezond blijven. We hebben natuurlijk een heleboel kennis in huis, maar met name op het gebied van wat er in de koe gebeurt hebben wij de hulp ingeroepen van een aantal specialisten. Zowel in Nederland, maar ook in het buitenland, Duitsland, daar waar we de kennis vandaan moesten halen. We hebben het materiaal uitvoerig beproefd en in de praktijk is ook bewezen uit onafhankelijk onderzoek dat het doet wat het moet doen. Andere voordelen van NutriFiber die wij natuurlijk in onze ontwikkeling hebben meegenomen is dat het goed aangepast is aan onze omstandigheden in Noord-Europa. Maar ook dat het ras zeer goed weerbaar is tegen allerlei negatieve weerseffecten, zowel te veel water als te weinig water. En dat het ook zeer efficiënt mineralen opneemt, zodat er ook goed omgegaan wordt met dat wat beschikbaar is om een goede productie te geven. NutriFiber charakteryzuje głęboki system korzeniowy, który pozwala roślinie rosnąć 30% wyżej niż w przypadku życicy trwałej. Trawa ta doskonale radzi sobie również w trudnych warunkach. Długie korzenie NutriFiber optymalnie wykorzystują minerały znajdujące się w glebie, dzięki czemu rośliny są bogate w białko. Europejscy hodowcy bydła od lat z wielkim powodzeniem używają trawy NutriFiber. Uważają ją za najlepszą trawę w historii. Trawa ta doskonale sprawdza się na każdym rodzaju gleby, zapewnia wysokie plony i gwarantuje wysoką jakość paszy dla bydła mlecznego. Wie sind wir auf Rohrschwingel gekommen? Unser Betrieb hat viele leichte Standorte und im Sommer haben wir nicht den nötigen Niederschlag und es wurde gesagt, dass Struktur mit diesen schwachen Standorten und mit wenig Wasser gut zurechtkommt und tief wurzelt und sind jetzt im 3. Jahr mit der Fläche und es gefällt uns bis jetzt ganz gut. Im Vergleich zu anderen Gräsern hat der Rohrschwingel, wie er auch schon so beschrieben wurde in der Literatur, die Fähigkeit, das Wasser besser zu halten oder länger grün zu bleiben. Aber auch gerade die Wurzelung, die Tiefenwurzelung ist da. Wir haben auch den Boden aufgegraben, sodass wir feststellen konnten, dass er bis auf 80 cm ans Grundwasser ranwurzelt. Årsagen til, at jeg skulle prøve strukturen, det var, at vi havde de gængse græsblandinger, og vi har klæjorden, som oversvømmes af åens bagvand næsten hvert år. Erfaringen med strukturen er 5 år, og den er meget udbytterig i hele sæsonens længde. Im Vergleich zu Greenstar-Struktur und den anderen Mischungen kann man sagen, haben sich alle gut auf unserem Standort etabliert. Alle Mischungen, aber die Struktur stach daraus hervor, dass vom Ertrag her 10-15% mehr waren und auch vom Megajoule-Ertrag 10.000 Megajoule auf dem Hektar mehr und gerade auch beim Rohprotein 500 Kilogramm mehr Rohprotein hatten wie in den anderen Mischungen gerechnet auf den Hektar. Also somit war das sehr positiv mit der Greenstar-Strukturmischung. Lysten til at bruge det var manglende ydelse på de gængse græsblandinger i vores område, da det kneb med, at det kunne tåle at ligge mere end 3 år. Og den her, den skal ligge 5 år og kan ligge 5 år og give fuld udbytte i 5 år. Køerne har stor ædelyst til strukturinstallagen, og det er altid dejligt nemt at have med at gøre, da vi har store mængder, vi skal have håndteret hele tiden, så det går aldrig varmt. Mælkeydelsen den er for opadgående. Vi ligger pt. På 10.500 og man målt om 11.500 om 2 år. Den har en rigtig god sundhed. Vi ligger væsentligt under vores behandlingsindeks i forhold til øvrige landmænd, der
får med andre blandinger. Det sparer mig for de omkostninger, der med de 6,1 megajoule, vi kører på nuværende, der blander vi et minimalt mængde halm i vores koration, fordi det er ikke nødvendigt, det har vi lavet ude på marken. Den væsentlige forskel, det er mellem struktur og rejgræs, det er, at tendensen til stængelsætning, den er meget større i rejgræsser, end vi har i strukturblandingen. Den er en meget mere bladrig blanding i forhold til andre, og blade er jo nemt at sælge til koen. Viele Landwirte suchen wie wir eine passende Mischung, die Struktur hat, die Energiedichte hat und auch verdauliches Rohprotein hat. Und da denken wir, ist Strukturmischung mit dem sandblättrigen Rohrschwingel wohl die beste Entscheidung. NutriFiber to technologia dla nowoczesnych hodowców pragnących więcej, lepszej jakości paszy produkowanej na własnej ziemi. Wymagania w hodowli bydła mlecznego stale się zmieniają. Barenbroek oferuje hodowcom paszę na dziś i jutro. We weten dat de wereld verandert, maar we hebben als Barenbroek bewezen in de afgelopen 110 jaar dat we met veranderingen om kunnen gaan. Dus laat de toekomst maar komen.